Tipa ko ma I program malam sejal hetinun tu he I message APX sagding Reverend Dr. Zem Gulkhan Pau Senior Pastor ZCF ama hun petai tiula biakin lat ni na atalo ibanga Christmas akizat nin zong tazo non lo chikidim wa la hiya polama zong tu na kizonga tunina hibangin fellowship tuam panina ungpai khomina thapiang na lungdam pi na hibang kanga manuna zesiaf tangin athakin lungdam huai kasa to chiangina ZCF khalama ongna chom gi ge reven songa te zong to chiangina hun hen khata chinlam thangjong ki zanga youth te lakhonga to chiang gangte unau fellowship te ina ongin tuan san maun reven kampu tenu pa zong resource person ina ki zangin Beglowin as team te makai na ta zong fellowship pen ki pai to the ya to bekilowina pumka min zong pastor na ke ka US lama sabbatical ka paina kum khatmo kum ni mo sungong puak sakahia reven pumka min to bangina hiya akhai haukip te banga khalama kha anong puak tampi tunina nong ki hel the manuna lungdam huai mama kasawa ke thugen ding pen saw building lat nia utan tan gen ding si kasom ke ya ke hi thei tana thu saw gen som lo chi khat ka ya nếu khát công sao khác lệ nó ngày xiêm điên và hiang cái intention pen sao lâu đi ngay chị cái gen noa mà ina the dedication of Solomon's temple panina a theological term in gen ding heleng and its implication Solomon ina abiakin na lat nina abiakin na kizak na ding again ting tamlo genut kahia abiakin bang chia kizang ding how to use that or utilize that temple that King Solomon had dedicated to a pen tunina again ding kalung sima omahia for those of you who may not understand the local language most of all the PowerPoints will be in English and I hope you will be able to follow Pastor Tiandamin 2 Chronicles chapter 6 ong sim saka kaniun ka ki ho lo hanguna 2 Chronicles chapter 6 lak vi ve sim unak nei kaiwa I'm going to read from verse 12 of 2 Chronicles chapter 6 Then Solomon stood up before the altar of the Lord in the presence of the assembly of Israel. He spread out his hands. Solomon had made a bronze platform 5 cubits 5 cubits long, 5 cubits wide, and 3 cubits high. And he set it on the court, and he stood on it. Then he knelt on his knees in the presence of all the assemblies of Israel. He spread out his hands toward heaven and said, O Lord, God of Israel, there is no God like you in heaven or in earth, keeping covenant, showing steadfast love to your servant, and who work before you with all their heart. You have kept your servant David, my father, what you have declared to him. You spoke with your mouth, and with your hand you have fulfilled it this day. Now therefore, Lord God of Israel, keep for your servant David, my father, what you have promised, saying, You shall not lack anyone to sit on my throne of Israel.
And if your son pay close attention to me and walk before me. I may not read all, but that is the theme that I have in my mind. When it comes to the ZCF, I want to say that ZCF, to me, we are evangelical in doctrine. There is no difference in when it comes to the doctrines that we subscribe. Doctrinable evangelical stand kilaya. EFI Evangelical Fellowship of India te doctrine khong le zat doctrine kibang nga kizanga hiya. So when it comes to doctrine, we are evangelical, but when it comes to worship, we are charismatic. We want to express in any way that we can worship God more. To a charismatic chiang in lungsim sungkhia alop te khudzak thei te akhuk din nuam te to bang ina to ZCF ina worship chiang in kineya. Then when it comes to fellowship, we are ecumenical. Mi deilovin ama theology bang hiam chi selovina pasian benuama hi khotle tua kipom ahi chi khatna kagenuta anina. My view of ZCF pen, I started working from 1996. Reverend Haukotong was the pastor. Kay assistant pastor in Kanaoma, honorary pastor in Kanaoma. ZCF him. I thought it was like a tabernacle. No, 10 biakin hilowa Israel te apay nawa to a tabernacle in zui koi eve. Alevi chiten to a apuan book pen puain set up in to laya biang na bolo ya. To a lungsim to a anaki oma ayang in atang tuiteta 2011 panena committee hong na omina tunina temple oma to a pen temple hi chiang in one place ahia. Tabernacle hi chiang it moves around mo. Amite paile at tabernacle in zui mai ahia. Ayang in Jerusalem Solomon temple long kilama kipatin amau tabernacle pen beita chi na ahia. Tunina tua history tom khat kalung si mama. Temple Mount tang thu tom chik kagen uta. Temple Mount pen Solomon in alam maina atang thu sao piom dinga. For example, Genesis chapter 22 banga Abraham kianga pasianina nata to ong biyain achi namu na hi Mount Moriah zong hi akitia. Bang hile Temple Mount a special na khat pen. Unaw khatina to Temple Mount pen na lo khawa. Aupan zileta neya. Anaupan zong zileta neya. Ayile alo khaw pen alo bel alayak divide wahiya. Anaupa ina aupa lo et chiang abu wheat pen ma wheat pen tam ga lo wamu. Aupan zong anaupa et chiang harvest ding pen mo abu lag ding pen tam lo wamu ina. Buong la tao ong at tao weve. Ong at chiang abeka ko yuhina. Anaupa ina ka upa pen keisang ina anhau zo le mo tazong tam nei zo ka uhi manin china aza na deyai man zani na thosima tua ipa vapuain aupai athresol mo an sunna muna an vasungai be aile aupan mak aupai na zong kanau pa pen kei aupa ka hi chiang kele kei kiding zo ding kanau pa pen kapan pi ngai hi chin aupa in zong beka wain vasung azing sang chiang an nei zau ki kim chet gi ge kiam lo anau pan la bang chiale bek nga ka vasun hiya kia aphading za ma pha chi aupan zong ken bek nga ma ka sun hiya bang chiale kiam lo mo zan tenga tua chia au nawa au pa thei local anawina thei local chia a ki piak ku pen zan khat
kituak khai vewa khatina apuak lai anawin zong apu aupan apuak lai anaupan apuak lai a boundary a kituak khawina to chiang bel kithei tai he nang zan sima ong pian hi mo china aunawa ki koin kap phi chive tua mun pen Solomon temple lam na dinga kitela hiya unaw ki iten kap khoma mo ke nek sang ka win le ke nek sang ka na win ne zole chi na muna ki tuiluanga akizang na mun tua muna Solomon ina biakina lat na hiya tunina celebration pen tam again man ke dinga chairman palam te pol upapa kham zalam te anai de wahi pa kham mang te amawa pen amawin pen ZCF te in tokibang ngina van ting ka wa zatwaya inu tot nit te banga kituan nin hipota ina tua bang ina himuna zana nisat ni pen 64 years nisat ni pen azong social work lai na hiwa tua te khem pe sumle pa yong tho thungen nang pang tua te khem pe to pa ina tunina hibangong piang saki chi imua to pa min than na hita hen a house of prayer hile chieve Solomonin the purpose pen ama pasiano nang biang nang inahile it has to be a house of prayer thungen na inhi hen achia tuhang ina the place was consecrated in a leitang pen kilan hiya mo ki ap hiya ve ki ap sian na tua khan na igen nuam pa suk sian na tunin jong suk sian na khat ineiwa tua be kilomina this would be a place where people bring their cares nisima haksan na atua te khongu alung kham na khongu onggen namun hian cheve Solomonin ithunget chiang ipuak gipte ilung kham na te ibuai na te sun khian namun hile mo tua ding ina tunia Solomonin a temple akizat ding agel bangina enzong tua igel hile athumna galmaya katai la yuna ai kile khat le khat kina kilem lo wa kom la yuna ka kilem na munu hi hen chive mo ka kilem na munu ong hi hen Israel ta te jong kilem gi ge lo ya nam som le ni aiwa atop na banga nam som ten asom le ni te anusia wa anam som anu seteng sal kai na pai masawa tua chiang in nam ni om lai te jong kumbang za zo hiam chiang in sal kai na pai gi kwa tuai man in tunia Solomon in anget pe na ile himun pen lung ki tuak la wa kau mu chiang ina nang lam kong nga tua thum na kong ne yuwa mo kisik na kong ne na kule mo kilem na mun ong hi hen chi tua be kilovina caring casualties mi hing nun tang na lung kham mang bang aliam mabaya kioma ilung kham tak chiang biakin kingaya hi akichitheya bangang yam chile 99 kumin velora operation dingdan in cover payule operation ong investigation ong bol layuna abiakina thungen ding in cover pai thei zelua dimnu to abiakina ivalud le abiakin sunga ki khom pen vai te atamzo 80% khong vai te ya amau Christian hi mani loive anau mo aumo anu mo operation ding ahi manuna lung kham lua mombati hala tua ajesu limaya mombati halwa thumna nei mai ve ichi mo tak chiang sapte khatina in the face of tornado mo there is no atheist yeve pasian ging talo khat zungom non lo hi che tornado hui piong paina maya yom level pasian ma kichi athi tunina casualty om chiangin ongdam na mun hi hen achia to chiang it is a place of confession mo mai sang nangin na hoi lo ka hi nau na ta hi tak lo ka hi nau ka sian tho lo zo lo nau
pasian idei banga inun tak zo lo na hi gen lai takin hi chi ai gen ding hoi mama asiang tho sa hi mana ong pai ding hi ke ya biakina asiang tho sai nong pai leo chin no zong ki phasak lo ding nei manuna ayang anin sa pai ding hinapi asiang tho wa chi ding chi na hi amo asiang tho wa ki ding tua pasian maya ki sian tho na ding ina confession mo na pulang na nei na ding mo nai and it's a place of consecration ki ab hian na tua pen khat na ya ani na it is a place for people mi te ading biakin ilat chiang ina biakin pen niguk sung ki kama ni sagi nia God good morning vachi na dinga ilam ma hi ke yamo ki te ile athungen nuam na omule thunget nang mun hi hen la hi te bang hele piling kata te bangina jing sang teng bangini athuna na ngen leo chin dei wai mama dinga yamo ahang bel it's a place for people Solomon ina hilaya abiakin alat ni na bang ngai sunna geniam chile it should be a place for strangers sive gam dang mi nang ma mi a hilo Israel mi a hilo hilezong lung kham mang banga nang tiang lam ongat na mun a hi le ongat nak le athum nau dong in simoke hi konggem chiang khwal pugen PS khwal RBI atun banga general manager here again dik kasamama aman papawo Delhi ka holai khatina papawo ZCF pen om te kuli chimo abang dinga om te kuliam chile asap tuam kiding khadingi ai zongina zomi pasal khat numei khat sap tuama zong vaki khom theinon lo ki khom ta ka zong kimunon lo abiakin lam zong vangat ngam non lo numei ki zuak khat pasal edik khat hi pial ta le zong tua bang khopi sunga om lighting ZCF om kuli chimo ke mo zomi a kichi manin zomi Christian te ki khopna kichi manin ong pai ngam ding hui achia hi kasama ma lungdam huai zong kasa tua bang ina it should be a place for strangers midang ong paya vai te na ngonong ki khop pasian benua mang paya hi le tua chang it should be a place for saints who have battles mo galdo dinga kakon dingu chiang ina cheve Solomon galdo dinga kakon dingu chiang ina nang lam nga gal captain thum na kong nei na kule himun pani nong ngai khiat sakin tu lai taka to Hamas le Israel buaina itheyuwa tua ten zong Psalm 20 Israel commandos te ina akwan ding simuna Psalm 20 asimua Psalm number som ni na alaya verse 7 mo 8 pe na mi te ina sakol ha te ki sak thei piwa ayang 8 te ina Jehovah pasian ikisak thei pi hi achi ten mo tunina gal do dinga kakwan dingu chiang ina nangma hilam nga kong thum na kule gal zo na kong piain achia tua be kilovina mi siang tho pasian bezo non lo ama biak buk tung zo non lo Israel ta te nang kiang ong tung zo non lo ba mi dang te khong to na kitenga nam dang te khong to na kitenga nam dang te pasian khong na bia ai hang ina lung tang sunga lung len na ne ya hi biak na lam hi biak in lam ong atwa thum nang nei le nang athum naw nana dong in si de athum na asaw paidan tua be kilovina it's a place of worship mo it's a place where people worship pasian biak na tak biang na tak ki chi chiang in ilung simsun hian na mu na ya biang na tak ki chi chiang in pasian pen kha ya eizong kha nei ya i kha le i kha akimat khang na mun mo where man spirit in some way connected with the divine spirit tua mun tak pe nai tua worship om na tak tua iman tunia tua mun tak
Solomon ina athum na amana anget ahichi again wama it's a place for people athum na it's a place of power chang bungsagi na kong simuta Solomon in thu anget khitiangin after he prayed fire came down from heaven may kuang hong paisukin biang na tao biakhiat na mehal biang na ting akang mangkina pasian mintan na biakin sunga adima topa mintan na God's presence was so much so that the priest even cannot function chibe pasian pen cloud ta meidana ong paisukina mite laka ongo mai manina siam pite na ngonina bang masem theilovin tol khat sung tua chin khol hi it's a place of power miraculous power lamdang tak Pentecost nin van panin kha siang thu apaya Solomon in biakin lalat nin jong mei kuang van panin na kesuka Elijah ina Baal te to aki challenge nin mo aki to nin jong mei kuang a kesuka tunina miracle pian namun miracle pasian na septe na lamdang imu namun tui dam na genwa lungsim dam na tulayana na tam piama ada huai ma pen khanglai lak asi tamwa galesa si be kilovina tunaya mga Facebook ko nga sisun na ongki khate asi na ahang mo banghang asi the reason pen khaw guyasi chi mai amale mak khai lum chi na ya khaw ipui paten khaw gui teng palsa tan nung tawai tuhun cheng khaw gui pal zo non loi toy manina tunita lamin jong it should be a place of miracle the church should be a place of miracle yung pai simin expect miracle to happen ma tua igen nuama and the manifestation of power pasian na septe na lamdang khat pe uma ong tun na Bible chang khat la khat tuai na nang ong sukhang na ong nun tak sang na tua manifestation is chiangin not necessarily speaking in tongues ong hiselo mai the ai zong ina pasian mite to nakisukhang nagle you will feel that you are meeting someone divine pasian nai te to ikisukhang namun hile chi ideya to chiang ina a matchless power God's power pen kite theilo bang mato te theilo nalam dang pian namunai mabang pasian nasip theina God's power pen there is nothing that we can compare it tunina Solomonin anget bangina tunia zetsia biakin pen God's power demonstration visibly displayed mo imu thayin pasianina etelaka ongsep na hitahen and it should be a place of praise mo thunget phat na muna hiya chang sagi na bung sagi chang thum na mi pi te na van pana meyong kesuka bong te belam te pasian maya akikoi teng meina kat tu mamu chiang ina the automatic respond amau a respondan pen praise and worship a respond waya khana the praise of wonder lamdang sakna to pasian na phatua yong pai simin pasian lamdang isang nang khatta omte te le chi ideya jing sanga na thoa hilaya nurse pol khat na omwa inars te ingai lo na hilovina inars te to ikimu gi ge jong nuam lo wa hiya idam lo mana inars te kyang wa pai gi ge jong nuam tuan lo wa hiya mo ina ICU khonga tholo wa mo ema lumna zanita lum lua chichiata lumia atak taka no temperature nuam de chi jong am tuan ke ya it wa khop chia te be
ki bang chiat how pen ten zong amau Asia ko iso le thu tua mai amo tom khat nuam zo deu mai the ayang apolam pai khele Asia ko in koi ke le ki bang ai toy man bang hi le na lup na pan tho khia a na tho khiat the pen hospital pan tho lo china jail pan tho lo china mo displaced person Paul khat yoma ayang ei Guwahati ana teng ma sate displaced person na jong tho lo hi ya pastor lalpite Paul khat displaced in nongomwa ong ki thuak pia igen nok tak pen praise pasian phat ding ama alam dang aset na phat ding ani na the praise of worship ma aya pasian pen praise pen ina it should not just praise his name it should also cause us to worship him ama beding ina to pa hoi chiei to pa ong kem zo chiei to pa nang kong bia hi biak tang nahi muan tang nahi tua inik na mun hile and the praise with words mo kamal to pasian phat na mun hile chi ideya izo na Solomon ina a conclusion na agit ina adang tenghem pe avekina akai homa bungguk na sao deu thum na ne ya bung sagi na chapter 7 na thunget na adonga chapter 7 verse 14 pen atua mini laki gi wa hilesong a context na etule Solomon ina nang lam nga kong thu mu chiang inong dongin achia hilesong hilaya kami tein cheve pasianin kami tein kami my people if my people who are called by my name pasianina banggen yam chile kami teina keima min to akisam kami teina mo the next is when they humble themselves biakin lam Babylon pana sal kaya om lai bangwa tulaya banga GPS chi zong om lo hi na Jerusalem koila ma hide o chi thei khol lo mai thewi they may not know the exact spot but this is the GPS u mi kem pevina azat thei ding in pasianina okay abiakin na pai man ke ding abiakin lam nga in thunget na nei man ke ding zong nei thei non lo nei khading in ayang kami te na ke min to akisam kami te na akineu sakwa mo when they humble themselves a humble humility si pen when we realize that we are only created by the creator mo Calvert ina true worship comes when we realize that we are being created or creature by the creator tunina amawa kineu sakua chuang etua kei mayong zonua amo na panakisi kule cheve when they turn from sin amo na pantuni izo na vanlal sailowa la ala khat pen bang kita sim na tel lo pian tharna chive hoi dan ei laka atam dan piang thakin repentance om se lo piang thak hin hilezong mo kisang na conviction zong om lo hilaya penin amau te na akisi ku amo na pan akiheyule when they turn away from mo tua tak ai pasianin aki then I will hear from heaven pan kaza dinga amo naw kamay sak dinga agamu kadam sak ding chi tunina tua pen tuniang paiteng khem pevin Jerusalem lam vangat se kulowina pasiano nang maya atakial te kahiwa nang de bang kagam ta zonon kayuwa biakin ka ne yuzong kisak the na chiang khong beka nei le ZCF te zong
kum ni zong ching lo a biakin tung he zo te chia iki sak the khak le pasien khang teng me lo ding a yamo toy man eima a pasien zonga imo na inursia ta hi le to pa in van tung pan na thungen nau ka za dinga namo nau kong mai sak dinga kong ngai dam dinga nagamu kadam sak dinga chia tua pasien ina tunin ete khem pe ama bia ama mi te ama asam te imo na pa na kisi ka pasien mai azong te pasien in adam sak ki te ong hisak ta hen dum dami